objašnjava zapravo da su svi darovi dati jednome radi zajednice, radi ljubavi. A ljubav nije ništa drugo nego kategorija koja povezuje ljude. Kaže, ako jezike anđelske i čovečije govoriš, ili ako činiš proroštva, ili ako imaš bilo koje druge darove i realizuješ ih, a nemaš ljubavi, to jest činiš to radi samopromocije, činiš to iz gordosti, iz sujete, onda ti ništa ne vredi. Dakle, dar stvaralaštva dat je pojedincu da bi on kroz taj svoj specifični dar, umetnički dar, projavio ljubav, da bi drugim rečima, imajući dar, darivao sebe drugima, to jest zajednici. I u tom smislu svi ljudi su stvoreni kao umetnici. I u tom smislu, izvorno posmatrano, nije, to jest svaka delatnost čovekova, nije ništa drugo nego dar za umetnost i poziv na stvaralaštvo. Naravno, kada govorimo o umetnosti u užem smislu te reči, onda je to još intenzivnije prisutno, zato što neko dobija specijalan, poseban dar, dobija mogućnost da naprosto proročki vidi neke stvari koje nadilaze samo njegov racio. Proročki u smislu da ni sam često ne može da razume, a kamoli da artikuliše o čemu se radi, a u isto vreme ima mogućnost da stvara. I da ne idem možda prerano u tu temu, utoliko je onda odgovornost kod takvih ljudi neuporedivo veća. Dakle, stvaralaštvo je i lično i kolektivno. Dar za umetnost, dar za stvaralaštvo je i lični i kolektivni. Dakle, ne individualni, ne dar koji se vraća samome sebi, nego dar koji izlazi iz jednoga i distribuira se zajednici. Vi me prekinite ako imate neko pitanje, da ne odem u pogrešnom smeru. Vi ste već odgovorili na nekoliko mojih pitanja, ali kad ste već spomenuli sujetnost i gordost i samoljublje, znači kako je mjesto umjetnika u crkvi i u društvu i koje lične karakteristike mora da ima i protiv kojih loših karakteristika mora da se bori kako bi njegov stvaralački rad mogao da bude mjesto bogojavljenja. Počeli ste time, gordosti. Naravno, mi kad govorimo o umetniku, autentičnom i pravom umetniku, kao kad govorimo i o svetom čoveku, mi ne govorimo o ljudima koji su završili akademije i dobili diplome. Što ne znači, naravno, da u savremenom svetu umetnici, mnogi među njima, nemaju i diplome. Po definiciji, umetnik nije ni svestan svoga dara, tako da kažem, nije svestan svoje veličine. Autentični umetnici, verovatno i ovde srećemo takve ljude koji imaju na kraju krajeva u modernom svetu reputaciju autentičnih i pravih umetnika u bilo koje vrsti umetnosti. Možda, recimo, ako se posmatra kinematografija, s obzirom da su danas mnogi glumci zvezde, idoli naprosto kod običnog sveta, tako da se izrazim. Kad sretnete te i takve ljude, što je autentičniji umetnik? Utoliko, pomenuli ste kreposti, utoliko je njegova skromnost, utoliko je njegovo, mi bismo rekli u srpskom jeziku, smirenje, ne znam kako se to kaže na slovenskom jeziku. U hrvatskom kažu pokornost, ali to nije to.
Smirenje znači skromno mišljenje o sebi. Dakle, utoliko su ti ljudi svesniji da to što oni imaju kao dar u sebi ne potiče od njih. Utoliko su više ispunjeni nekom vrstom odgovornosti i nekom vrstom straha. Da li će uspeti na pravi način da upotrebe to što su dobili i da li će uložiti dovoljno energije da sav potencijal koji nose u sebi umnože. Ima jedna emisija u Beogradu koja se zove kao sav normalan svet. Dakle, autentični i pravi umetnici su pre svega skromni ljudi i pritom oni po definiciji nisu ni svesni svoje veličine. Ponižnost je slovenački, ponižnost. Ponižnost, da. Ali smirenje je bogatije od ponižnosti. Da, punije. Da, punije. Recimo, uzmimo Narcisa poznatog. On je definitivno bio lep. I nije problem u tome što je bio lep, nego je problem u tome kakav je stav imao prema toj svojoj lepoti. Njegova lepota se, kako sam malo pre rekao, vratila njemu samom, ona je sama sebi cilj. On se sam sebi divi. On, dakle, taj svoj dar lepote nije doživeo kao dar koji treba da iz blagodarnosti prema darodavcu podeli sa drugim. Prema tome, ponekad, nešto što liči na lepo umetničko delo, može biti kontradiktorno u samome sebi u zavisnosti od toga kakav stav onaj koji je to stvorio ima prema tom delu. I ne postoji ništa, nijedna forma umetnička koja je a priori za crkvu, pitali ste o tome, dobra ili loša. Ponekada i najlepši spoljašnji sklad može da izazove pogrešan efekat. I kod onoga koji stvara i kod onoga koji konzumira, kome je namenjeno to delo. S jedne strane, ako on se naslađuje sam sobom, i s druge strane, ako oni koji ga posmatraju od njega prave idola. Dakle, umetničko delo po definiciji, naročito umetnost, za razliku i od nauke, čak i od filosofije koja je možda u novije doba potrgla se od svojih metafizičkih potki i korena. Ali umetnost je po svojoj definiciji mistična. Jer tu postoji nešto, tako da kažem, neobjašnjivo, ali nešto tajanstveno. Nešto što je plod darodavca i saradnje onoga koji ima taj dar. Tako da možemo imati formu koja je na prvi pogled odurna i na prvi pogled nije lepa, tako da kažem. Ali da pobuđuje i u stvaraocu i u posmatraču ono zbog čega umetnost i postoji, to jest pobuđuje na traganje za smislom postojanja ili za smislom onoga što se vidi, za onim što stoji iza pojavnih oblika i iza forme. Važno je da time zaključim, dakle, kakvo je nastrojenje, kakav je stav stvaraoca u procesu njegovog stvaranja. Da li on hoće kroz to svoje stvaralačko delo da zavede, da počini sebi one koji konzumiraju, da upotrebim i tu reč, to umetničko delo, ili hoće da služi tako što kroz to svoje delo zapravo
budi u posmatraču ili u konzumeru i jednu dublju glad koju svako nosi u sebi. A ta glad u svakom slučaju je povezana sa pitanjem smisla postojanja. Smisla postojanja koji zasigurno ne može da doživi svoju punoću u onome što je materijalno i prolazno, onome što je vidljivo. A što je sa onim koji konzumira? Da li je moguće da on, ako je on dobar, da konzumira i dobije nešto dobro od jednog lošeg stvaralačkog rada? Koliko je toga na strani onog koji konzumira? Kao što je stvaralac, umetnik, neko ko sarađuje sa darodavcem, dakle, satvorac sa Bogom, tako da kažem, stvara jednu novu realnost. Isto tako i konzumer stvara zajedno sa umetnikom. To delo koje je proisteklo iz ruku umetnika nije dovršeno, nije potpuno. Ono dobija svoju završnicu tek u komunikaciji i u sinergiji sa onim koji to konzumira. Prema tome, na jedan paradoksalan način može biti, iako lično mislim da su to ređi primjeri i slučajevi, da može biti da nešto što je proisteklo iz ruku ili duše, srca umetnika sa ciljem da počini, da osvoji, da pretvori u idolopoklonika konzumera, da upravo zbog njegove dubinske duhovne gladi jednom obrnutom perspektivom, jednim apofatičkim putem, tako da kažem, negativnim putem, da onaj koji konzumira, ne mogu da nađem bolju reč u ovom trenutku, to umetničko delo, on ga zapravo dovršava dajući mu jednu svetlu dimenziju i svetlu tačku. I principno mislim da ne postoje apsolutno loša umetnička dela, jer ne postoji jedan čovek koji je apsolutno zao, kao što s druge strane ne postoje ni apsolutno dobra umetnička dela, zato što svakom čoveku postoji jedan beskrajni put usavršavanja. Nikada to delo neće biti do potpunosti savršeno i dovršeno. Pre svega zbog toga što u proizvođenju umetničkog dela učestvuje onaj kome je delo namenjeno. Da li je svako istinsko umetničko stvaralaštvo usmjereno ka transcendentnosti i stoga je straganje za Bogom, te ima liturgijski karakter u širem smislu riječi liturgija, iako njegova motivika nije religiozna u užem smislu? I što znači liturgijski karakter u stvaralaštvu? Rekao sam malo pre da je svaki čovjek stvoren da bude poeta, da bude umetnik. I u tom smislu, kao što postoji u Starom Zavetu pojam carsko sveštenstvo, koji znači da su svi ljudi sveštenici, a da pored toga postoje i sveštenici u užem smislu te reči. Tako da svaka delatnost, svako mesto na kojem čovjek funkcioniše i stvara, pozvano je da bude svojevrsna liturgija, to je svojevrsno bogosluženje. Kako? Tako što dar svakog pojedinca je dat čoveku da bude prostor i mesto na kojem se projavljuje blagodat Božija, tako što na bilo kom mestu čovjek da se nalazi i bilo što da radi, radi to što radi u saradnji s blagodaću Božijom. A to znači da je svestan da sve što radi, ma koliko napora ulagao, ma koje veštine posjedovao i ma koliko spretno obavio posao,
da na kraju ishod svega zavisi od blagodati Božje. To je jedna otvorena, tako da kažemo, perspektiva, otvorena antropologija u kojoj čovjek sebe doživljava kao saradnik sa Bogom u procesu svoje sopstvene realizacije s jedne strane i s druge strane bilo šta da radi, to ne radi isključivo za sebe, nego radi i radi bližnjih, radi drugih ljudi. Tako da i kada je reč o umetniku i o umetnosti, možemo reći da je svaka delatnost, svaki talent koji čovjek nosi u sebi pozvan da se pretvori u svojevrsnu umetnost i u svojevrsno mesto gde je prisutan i Bog u njegovoj delatnosti. Sad nisam samo obratio što imali jedan deo. Što znači ovaj liturgijski karakter? Da, ste već to je kazali. Da. Da li se mora istinsko stvaralaštvo rađati iz čežnje, protiviti se ostanju u okvirima ovog svijeta i onda, ako kažemo žestokim riječima, mora da bude antihumanističko i antinaturalističko? Pa svaki umetnik živi u konkretnom vremenu i prostoru. I on po definiciji čini dve stvari. S jedne strane, kroz svoje stvaralaštvo projavljuju se okolnosti u kojima živi. Vreme i prostor iz kojega potiče. Ali umetnik nije samo fotograf. On ne predstavlja samo fakta vremena i prostora u kojem se nalazi. Nego, polazeći od te realnosti u kojoj živi i prepoznavajući u toj realnosti devijacije koje diskredituju ljudsko dostojanstvo i kao ličnosti i kao zajednice, on po definiciji iznosi svoju viziju sveta. Sveta kakav bi po njemu trebao da bude, a ne onakav kakav jeste. Kakav bi trebao da bude u smislu boljeg statusa i dostojanstva i pojedinca i boljeg statusa zajednice. Naravno da se to tiče često i aktuelnih tema, aktuelne problematike koja ponekad ima veze sa socijalnim kontekstom u kojem se nalazi, političkim kontekstom, uopšte globalnim kontekstom u kojem se nalazi čitav svet kao takav, ali s druge strane najčešće postoji i jedna metafizička potka, budući da umetnost između ostalog ne samo da ima zadatak i ne samo da oslobađa umetnika kao tako,